ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣርእስቲ ብፍላይ ኣብ ሚድያ ምናልባት ዝኾነ ሚድያ እንተ ከፊትኩም ኣለኹም ወይ ክትከፍቱ ተፈቲንኩም ብኩሉ መንገዲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክራይሲስ ክራሽ ዝብሉ ትሰምዑ ኣለኹም ቁጠባ ናይ ዓለምና ሃንደበታዊ ዝኾነ ብላክ ስዎን ዝብሎ ብዙሕ ሰብ ትፅቢት ዘይገበረሉ ሃንደበታዊ ክራሽ ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ምክንያት ድማ ብትክክል ኣይተገልፀን ነይሩ ስቲል እቲ ምክንያቱ ብንጹር ኣይተፈልጠን ነይሩ ብዙሓት ናብኡ ከምፅሑ ዝኽእሉ ነገራት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ግን ኤግዛክትሊ እታ ፖይንት ነዚ ክትገብር ዝኸለታይ ምዃና ምናልባት ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ድምር ናይ ብዙሓት ነጥብታት እምበር ናይ ሓደ ነገር ከም ዘይኮነ ድማ ክንርኢና እንታይ ኣጋጢሙ ይኮነን ኣገዳሲ ሕጂ ክንሪኦ ኤግዛክትሊ እንታይ ብኸመይ ክፀልወና እዩ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ሓበሬታ ክበኩም እየ ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነሲ ንሕናስ ብኸመይ ክንርድኦ ኣለና እንታይ ስጉምቲ ከዋፃና ዝኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ ንገለገለ ሰባት ትዝበለፀ ዕድል ስለ ዝኾነ so let's start ዳርጋ ብዛዕባ ዛ ርእሲ ዘይተዛረበ የለን እንዲሁ ግን let's focus on this one for now. Heading towards a recession. The Dow's down more than 1,000 points as that global sell-off intensifies. Overnight, Japan's Nikkei plunged 12%. That is its worst day since 1987. Seems like a recession cannot be ruled out just yet. What's up, you guys? It's Graham here. And apparently, we're Look, as soon as I go out of town to film for my podcast, the entire market goes into a complete free-fall tailspin. Normally, I would just wait until I get home to make a video like this, but this is urgent, and we need to bring you up to speed with exactly what's happening. Because this is not normal. For the first time since 2020, we have the perfect storm of events. So ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዩቱበራት ናይ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ እዩ እዚ ስጥራይ ዘይኮነ ግን ኦቨርኦል ናቱ ሪኣክሽን ምናልባት ብቕልል ዝበለ ስለ ዝቐርብ እየ መሪፀ ዘሎ እምበር ካልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ምክንያቱ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካባይ ንላዕሊ ከረድኡኹም ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዘምፅየ ድማ ዝኽእሉ ድማ ብኩሉ ኣንግል ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ካብ ሓደ ቦታ ስለ ዝሰማዕካ ወይ ካብ ሲኤንኤን ስለ ዝሰማዕካ ብፍላይ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ከም መወከሲ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር ኣሚንካ ትኸዶ ኣይኮነን ምክንያቱ so much of manipulation ናይ ምትላል ነገር ስለ ዘለዎ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ so ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ እውን ብሰፍሒ ክግለጽ ክንሪኦ ኢና just in time, are crashing. While a major correction was certainly expected, as the Bank of Japan recently began to increase interest rates, and I will explain why that matters in just a minute, the complete tailspin still took everyone by surprise. The Federal Reserve and global central banks have spent several years now playing with fire by keeping interest rates artificially low while building this truly massive wall of debt, a bubble. Now that it is clear that a strong earthquake is about to hit. So, እንታይ ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ሃንደበት ዘጋጠመ ከም ዘይኮነ እዩ ስለምንታይ ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ዝፀንሐ ኣካይዳ ናይ ቁጠባ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ማለት እዩ ምናልባት ብጀካ ኣብ ግዜ ኮቪድ ወይ ድሕሪ ኮቪድ ዝጀመረ ኢንትረስት ሬት ሃይ ክብልዎ ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ ገፁ ክድይብ ጀሚሩ እምበር ቀደም ኣከባቢ ዚሮ እዩ ነይሩ ስለዚ ዕዳ ብኮርፖሬሽንስ ዕዳ ብመንግስቲ ኤቭሪዌር ዕዳ ብግለሰባት ታሕቲ ስለ ዝነበረት ኢንትረስት ሬት ኤቭሪባዲ ብዙሕ ዓይነት ዕዳ ተሰኪሙ ፀኒሑ እቲ መንግስቲ እቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት ወይ ካት ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ነቲ ኢንትረስት ሬት ናይ ኣሜሪካ ከደይቦ ምስ ጀመረ ኩላቶም ሃገራት ድማ ኤውሮጳ ሕብረት ከምኡ ኣዲ እንግሊዝ ከምኡ ጃፓን ከምኡ ኩሉ ሃገር ከምኡ ክገብር ምስ ጀመረ እቲ ዕዳ ዝነበሮ ሰብ ወለድ ናቱ ኣውቶማቲካሊ ንላዕሊ ደይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ደሞዝ ናትካ ውሱን እንድሕር ኮይኑ እቲ ቀደም ደሞዝካ ከይኣኸለካ ተለቂሕካ ዕዳታት ወሲኽካሉ ተነይርካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ፀገም የጋጥመካ ማለት እዩ ነቲ ወለድካ ትኸፍሎ ዝነበርካ ነቲ ዕዳኻ ትኸፍሎ ዝነበርካ ወለድ ኢንትረስት ሬት ማርኬት ሬት ስለ ዝኾነ ንሱ ክድይብ ከሎ እቲ ወለድ ናትዩ ክድይብ ነቶም ባንክታት ዓብ ኣታዊ እዚ ንዓኻ ግን ዓብ ጉድጓድ እዩ ማለት እዩ so እዚ ወዲ ዝኒ ድማ እቲ ዕዳ ክትወስድ ከለካ ኩሉ ግዜ ዓብ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ስለምንታይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጉድጓድ ክትወካ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ዕዳ ተመራፂ ይኮነን ምናልባት ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታት ኣለካ ጥራይ ብዕዳ ሽግርካ ክትፈትሕ ትኽእል እምበር ዕዳ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕንዲዳ ክትወካ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ so ወላ ኣብዚ ሕጂ ኢንቨስትመንት ወርልድ እውን ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ ስታክ ማርኬት ድዩ ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገለገለ ሰባት ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ሌቨሬጅድ ኦቨር ሌቨሬጅድ እውን ይኾን እንታይ ማለት እዩ ዕዳ ወሲዶም ንኣብነት ክሪፕቶ ይድይባ ኣሎ ስታክ ማርኬት ናይ ከምዚ ክስቶ ይድይባ ኣሎ ገለገለ ኢልካ ዕዳ ወሲድካ ገንዘብ ተለቂሕካ ናብቲ ብርኪ ናብቲ ዕዳጋ ኢንቨስት ትገብሮ እዚ ቤላ ዝኾነ ረሲፒ ወይ ሓደ ቀመም ንጥፍኣትካ ክኸውን ዝኽእል እዩ
قلتيف كمليونير كتكون تخل ولا مالتي مليونير بليونير كتكون تخل يغاب صبو غزي بات حنت غزي كم زنا هجي هندا بتاو كراش كغاتم كلو اوفر ليفرج تو اندر خوينكا اب حنت غزي كاب داغا كابت كل جيم نا انفستمنت موصات رادي كونس كت سريح كا خدملس زي تخل درجه عدا كتاتو خم تخل زيا مغنزاب يدلي قدم هجي بزح سبات انا مساي سمهرو كابتناتي وصيم انتي نورمال هد إلو زخيد بغنزب كا انفست غبرو مخاننا وحت متوي زمهر ابو خلو غنا تلقح كان بليفرج كمون كابتن ابتنا يا تايمز بلوتي شورت مقبار كوت مقبار كابت نورمال ستاك ماركت ابتي اوبشنست بحال يقدو ابتي اوبشنست ما كندنا 5 قرش تجزي 500 قالك هنا كان 500 انفست غبر بلوخا ندحر خد قليلهم يومنوخا تلقح كاخطات كلاتهم يمزط اقول كاشعو كتودق كلها بفنጫኻ ابزيت وصع داي توخا مالتي زي متقع غيدلي سو منግስት አሜሪካ ድማ ኤግዛክትሊ ከም እዩ ዝኸይድ ነይሩ ግለሰባት ኣይኮን መንግስት አሜሪካ እዚ ኩሉ ውግኣት ዝገብሮ ዝነበረ ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ኣብ ዩክሬን ሪኦ ዘለና ንእስራኤል ዝቦ ዘሎ ኩሉ እዚ ብዕዳይ ነይሩ ሕጂ ካበይ ክኸፈል ዝገንዘብ እዚ That sand castle is collapsing. Japan's Nikkei saw the biggest single-day tumble since the 1987 crash. جابان نيكي دما هذا كابت مبقسنا يتريسكي جابان ابتس عتاتي وديوتي زناناتون كبرناتون جابان بحالو زنبري تقطبا كابتس عتا جميرو كساب حجي نتحت غزو طري زخيزلو وي اب كباب زيرو تطويبل وي ونتحتي زي قطبانا جابان كتير كامز جمر نو يهيكير انتي مالتيو بيور كابيتاليزم كمنا امريكا تتخطيلكا ادمي حد سيريو نا امريكا ادمينا ويح زخونه سلمتايو جابان كتقبر زي تخل امريكا تقبر امريكا تسرق يا كابكال تغرات تمنزيا نراد بحصور توسديا قالت قبريا بعدون هتصقاتات له عمص الله قالت قبر قالنا قبرت سيستم مانيبيوليت قبرت تتصل تغليا ننوي قصيلا تن قالوا تغرات كن لك كمتنا امريكا تختيل لنا علي ديبا اوفر ليفرجت كوين نشعو نقول كلها يخون تقعزنات جابان از ريل اكزامبل اند يوروبيان يونيون بت مارشال بلان ناي امريكا زعبيان سو فقال بوينت بس حقن استاجيم زغبر كلهم كاون نيو كيت كبيريو ስለዚህ ሞዴል ናይ አሜሪካ ክቅፅል ከም ዘይክእል ይወለው that's why the China እቲ ካፒታሊዝም ክፋልና ተወሲዶም ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት ናቶም ግን ናቶም ሶሻሊዝም ተወስኹሉ ዘለው ስለዚ ቻይና ተኸተሎ ዘላ ንነዊሕ ዓመታት ክቅፅል ዘይክፅልን we don't know ግን ቻይና already ሓደ ኣብዚ ዋን ተራእዩ ዘሎ ናይ አሜሪካ ናርአየት ዘድሊ ኮሬክሽን ዘድሊ ምትዕርያት ኣብ ተቁጠባናታ 2-3-4 ግዜ ገይራላ ዓበይቲ ሜጀር ሽፍትስ ማለት እዩ ዝኻ ነተቁጠባ It dropped 12.4% early Monday morning on the news of much worse than expected economic data from the United States. There was a flashing red sign that a massive economic downturn is just around the corner. And so... Okay, let's go here. Troubling news with the U.S. economy and global economy, and put this up there on the screen, just breaking out this morning. Markets around the world are having a massive slowdown after two significant events here in the United States. A very disappointing unemployment report, which showed unemployment rising, and the Federal Reserve deciding not to cut rates. Both of those. So, is the demand more up the New York Times? So, Malatio, حركاتي مغنياتات ون زبال زلو. Of course, حدش حجز جمري كونن. እቲ Federal Reserve ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ሬት ከጉድል ነዊሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ኣብ 2024 ሲ ሬት ከጉድል ካብ መጀመሪኡ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ that's why 2024 እንታይ ዝብል ነይሩ ዓብይ ቡል ራን ወይ ከዓ ማርኬት ስታክ ማርኬት ክሪፕቶ ንሰማይ ክውንጨፍ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ክሪፕቶ ናብ 100,000 200,000 ክኸይድ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ኣሳምፕሽን ወይ ትግምት እንታይ እዩ ነቲ ሴንትራል ጋቨርንመንት ነቲ Federal Reserve ናይ ኣሜሪካ ነዊሕ እዋን ነቲ ኢኮኖሚ ስለ ዝቐፅዖ ያእኽሎ ኢሉ ካብቲ 5-6 ኮይንዎ ዘሎ ንታሕቲ ገፁ ምጉዳል ክጅምር ምዃኑ እዚ ምጉዳል ተጀሚሩ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ኢዝሊ ካብ ባንክ ክርከቡ እዮም እዚ ኩሉ ገንዘብ ድማ ናብ ስታክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶ ናብ ካልእ እዩ ክጓሓፍ that's why ድማ እቲ ቫሉዌሽን ናይ እሱ ከየጋጠመ ከሎ በቲ ናቱ ስፔኩሌሽን ማለት ግምት እቲ Federal Reserve ሲ ከጉድሎ ይኽእል ዝብል ግምት ጥራይ ኦልሬዲ ነቲ ማርኬት ንላዕሊ ከም ዝትኮስ ይገብሮ ነይሩ but special event ስለዘጋጠመ ሕጂ special event exactly one special event ክትብለ ትኽእልና expected event ነይሩ እዚ ዝረኣናዮ massive crash massive decline ተራእዩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ሕቁስ ይሩሎ black monday ትበሃል ዝነበረት black ክብሎ ይኮን white monday በልዋ ብሓፈሻ ግን እቲ መዓልቲ እቲ ንብዙሓት ሰባት ሾክ ዝፈጠረ waves ከም ዝሰደደ መቐፀልታ ናቱ ኢና መረዳእታ ናቱ ንወሲድና ንፍትን ዘለና
كم دماتي unemployment rate نا أمريكا ون تي شغلة البونت نادي يبي خيط كم زلون شغلة البونت مستي زلون هيكو طبعوي سقطنا يتهزبي سب كاب سرحته تسويقو أب أمريكا بفلاي مالتيو نما بزحتو homelessness مالتيو معناته الناس سرحوا كمان paycheck to paycheck زنبرو زلو كاب سرحهم كسوقو غلو أغلى كاب جزون وزيو أب قدام حدر كم زخونو زقبرون كنت هاتيو لذي أنا بحكي بداهي مدرخون كما خمس غلبوا عيني بقى عيني سلدري وزلو يقادمه ناب recession ويون أغلى زحلتنا يكون طبعا ونكوسد زخل دبلود اللو. Twin fears have triggered a massive sell-off in the Japanese market, with the largest single-day drop in the Nikkei since 1987, following U.S. data, and also significantly changing their own policy with respect to their currency, the yen. This simultaneously came on the heels of a big slowdown in tech stocks, fears that the AI craze may itself have been a bubble, and a significant change in the way that people are looking at the fundamentals of the U.S. economy. Let's put the next one, please, up there on the screen. This was the original event which triggered some of the initial sell-off, which is now extending into Monday. U.S. hiring falling sharply in July, quote, unexpected setback for the economy and stoking recession fears. Now, there's been a lot of... سنتين نريد لنا كم زي حقاتهم كلهم تايم زبلو perfect storm يم زبلو بزح نقرات نابت حدا عبي شجر كوز زغلو نقرات كلك أنا يخلو مالتشو حدا كاباتهم هجي تي كم زي زبلو وزلو expectation ناي unemployment ويون شغلة البونت انت ديبو مستيزلو سقطنا inflation تحبرتسب أبشجر كخيديو نتدتا نتحبريتات المسرعية بفلايتهم hiring تناي unemployment ناقود الخي كله سلمتايز قد ويون شغلة البونت نعبية سلمتايز غي كامبانيتات سرح قلبنا ينبرتهم سلزي الرأيهم زلو كسارتات يقاتمهم سلزلو ሰራተኛታቶም ይሰጉሉ ሰራተኛታቶም ክሰጉ ምስ ጀመሩ እንታይ ከጋጥም already indication እቲ ማርኬት ናብ ዝሕለት ክኸይድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ stock market immediately react ዝገብር because እንድሕሪ እቲ ቁጠባና እናዝሓለ ክኸይድ ኮይኑ ብርክ ናይቲ ካምፓኒ እውን ደድሕሪ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ካምፓኒ ዝምርኮስ እዩ of course ኩሉ ግዜ ይኮነ ናብ ኣሜሪካ ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ዘይብሎም ካምፓኒታት ማርኬት ቫሉዌሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕዳጋ ናቶም ሰማይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓ bubble ويون كمزي expectation أبتداعا ويون نمزعي كمزي كوني الكاتجمتات تغيين نعمة أبز حلف عمد كبابي نوفمبر أبيلا نوفمبر مالت ورها صرت حدا أسرع سلسلة chat GPT زبهال تكنولوجيا نمجمر يا مسمسة التي ناي artificial intelligence ويكا زي AI زبهال سلوا complete نتعداعا dominate لزجبرو مايكروسوفت زعبي كامباني كونز خالد ما نايتي chat GPT زبال ويكا open AI زبال زعبي investor سلزخوني سلزي كانت كامبانيات نابو investor قبرو open دي NVIDIA زبال كامباني ناي chip كامباني نت AI زبال تكنولوجي كحق سلزخل تباهيلو كاب let's say 1 تريليون دي ولا 500 بليون زنبره ناب 3 تريليون ماركت فالويشن كديب كيلو زعجبنا البعض بابل كون غليو معناته التي artificial intelligence exactly انت عن productivity كم تيغل we don't know سابجي ترى اب ناتي بزنس انا ابنا تقمل لي يجن ابت الليفل نحن ندليو درجه بس يلن ما تسي انسي كاب سرحتنيا زقصر artificial intelligence تخكلنيا كسر حلقه زغل እንደحرخيب كانوا يخاط قصر تخل سلمتاي حدا سبن ماشين كتوادرو ما يتخلنقا معناته ماشين حنت زي ما قد دحريزو كل جزء بتصفف بزي جيجا صار حلقة سلزغل سبقت بزح دخلنا ده بزي سبك سرح زغل سرح جنيل زي حصلت لكم من البعض عصرت سبك كوتر زقبوت زنا برسب شد سب كوتيرو نابت artificial intelligence ما قالك وسخ يخل كتب التخليق تغلا لا بزي سبك سرح زغل سرح جن علو يلك قمت هيكلني مالت يلك بلا يكلني جن علو نديو نعمل بعل جوجل بعل ابو بعل قلمله بزح حسابات كسبوا جميرهم علو معناته نساتهم تي artificial intelligence حتى massive scale يتقمروا سلازلو نت analysis دو نت قلدو نت سبز قبرز نبره مبجحتو استي artificial intelligence سلز قبرز زلو سبات كودلو يمرجيهم ابتي ترى كامباينتات جن اتي artificial intelligence متيو شجر كامل ملو فتحو تسرحكا كحزلو زغل درجه بصح لهم إلنا حنزارب عين خلينا so let's continue with this one
debate around recession, whether we're in one or not now for almost 2.5 years or so. But all of it is indicative of two separate things, which is we've had the inflation problem, which the Federal Reserve has responded to by increasing or keeping high interest rates relative to where they were previously, and then debates around whether they are putting their boot too far on the neck of the U.S. economy and preventing it from quote unquote running hot. The fear amongst stock markets and consumers and everywhere else, businesses, small businesses up to large businesses, is that they, by their refusal to cut rates, as some European countries have now decided to do, they have. So كم نريد لنا next report. We're going to have a different look. تحرناتي سامري كبكم شلو زغون كان. Worldwide have lost billions, including those in India. The markets were in the red today, and to India and let's talk about the other big story today, the meltdown in global markets from Japan to India and the United States. All major markets were in the red today. Investors worldwide have lost billions, including those in India. Going by one claim, 17 lakh crores were wiped off from the Indian markets today. That's more than $20 billion gone in a day. It was a bloodbath. For months, Indian markets have been on a high. Investors have witnessed a record-breaking bull run. The Nifty alone hit record highs more than 45 times this year. The Nifty is an index of India's top 50 companies. Its boom was thanks to big bets by investors. They were sold on India's growth story. So have they lost confidence now? What caused the sell-off today? So انتهينا نرد لنا even التي عبي attractiveness الرخيب زنبري أبز حلفة عمت بفلاي أبز عمت زون نا إنديا ستاك ماركت يوم بزح إنفسترس كاب تشاينا ناوتس وناب هندي speculate قبرو نيرهم سلزي أبو أبز وانزي لك كم كعلمون نايت إندياون عبي كراش هقاتي مو سلزي short term نحاتير جزية زقاتهم correction دي ويس نوه كقط نزخل market dip ويون recession كم بالزخليو. These are the most important things كم فلتز لنا مهنياتو نا investment strategy ناتك مدبات ناتك أبوم زمر كوسمون كخون سلزغلنا جملة بتازياتهم شلال كتورة ما يتغنى. Broadly, there are three reasons. Number one, recession fears in the US. They've returned. We told you about this last week, about how rising unemployment claims and a slowdown in the manufacturing sector have raised fears of an American recession. The US has released its latest unemployment data, and here's what it says. 4.3% of all Americans are unemployed. This is close to a 3-year high. In April last year, unemployment was a little more. So نا أمريكا مجمرة كنرجوزلنا statistics نا أمريكا تماركت نا أمريكا أبي وسان النتيجة اللي سلمتاي تعبي stock market ويك market أبز فلا أبز financial markets تزعبي market أمريكا. So نا بأمريكا زرقة زخوني يكون ups and downs completely نزبزحي بعربة وعالم نخل عالم يدرس الوا فلا up to financial markets كنزارب كلنا. So انتهينا نزارب دلنا أب أمريكا درجة أب 3 عام 4 عام زل عليه أتي unemployment rate 4.3 ده يبلو. إذا 4.3 نسبة أمريكا كابسرح وزعي مالتشو. إذا بزقن ما نبغى مزايا توي. نتوما unemployed زنبرو أب قدام حدر زعاتو أب statistics زي هاي تو من يوم مبزحتك زي. هذا سب بس أي عمد دي ولا شو ما توري دي ولا قلة كابسرح وزعي تزنيه كابت statistics على وين مهنياتو. سرح يدليلن سلا دي رخبة أب تقطر خنو توي نقول نحق لهم أب تنا employment سي نفسه كفى أب قدام حدر زلوا أب قمتي كيوم كيوم مسلكم. أب كابسرح وزعي عمد تغيير هذا سب كابتنا unemployment rate على وين. زون هذا manipulation اللي يسازي تريواد لهم أب زقربة unemployed زخون زلوا سباتي 4.3 كابس بنا أمريكا مالتي. إزاي هجين تايز نبب unemployment لا على ناخذ خيط كله مرداتنا سنتايو نجيركم تاني هقدم من. إثنين كامباني تات صبغ متعيس لزي الرأيين زلوا كسراتاتنا مقدال سباتي عليه الله سبات تتعليهم دايم كون سبات بمسك الوا ما يكون ويجنزب unemployment funds ويون support الذي يلنا يفلتنا كل خير رغبتي أي رغبان كالارسي حافش حسب كابسر حمسة سووا وجاي كم قدامه كم دليل تكحش هاي كني vacation كخيدا كني قال قبل كني سلزي consumption ناتو ناي مجزع عقمو ناقود الله سلزي خيد تان كامباني تابع داقة كشطوز خلاص نبران بردما كقدلي سلزي تايكون سايكل تجبر نتقطع بعد ما نعمل recession وصده ما مليش لما تقطع نتحت جزء خير. That's why توم government spending government support جلس بعد that's why يجي إذا كم زيل أنت قتيله تعمل أمريكا وسانة طبيعة سلمان دايو جنزب inject تجبريهم أوروبا جنزب بزوحي print تجبريهم نفس السيستم كأتيو إذا كل جنزب دمان stock market boom تجبريهم بحدش مغنياتو زي I think market correction يكون زغلي بزول. 3%. So the US is witnessing an increase in joblessness, and this is making American banks nervous. Banks like Goldman Sachs, they say that there's a higher probability of recession in the US. Earlier they'd said that there was a 15% chance of recession in 2025. Now they say there's a 25% chance of recession. So that's one reason for the investor panic, the state of jobs and its potential impact on the economy. Reason number 2 is the situation in West Asia.
It's going from bad to worse. There is fear of a wider regional conflict. Iran and its proxies could target Israel this week. In fact, they could launch an attack in the next 24 hours. So انتهينا ردلنا تخالي مغنيات دما تي كالي تي ناي جابان كراش ويون تي نريزلنا ناي ريسيشن اب اسرع حمشك كما تزغل ناي كطبا فاكتورز اب قمت كنو تغلنا كابو زينس دما نتصلوات قبر زلو جو بوليتيكس دما يسدما ناي امغو ايران اسرائيل زلو كنتات نسون عبيد صلواي زلو ابزو كنتات زي مغنياتو ناي يوكرين راشا زغونه مفتاح كيرا قبقلو توسخ كالا عبي ريسك ويكا كرايسيس كغاتم كله نت ماركت عبي ربشا يزفتر. There is fear of a wider regional conflict. Iran and its proxies could target Israel this week. In fact, they could launch an attack in the next 24 hours. The Islamic Republic of Iran will definitely take serious and deterrent action with strength, determination, and firmness in ensuring its security and punishing the aggressor. Iran cannot be indifferent towards its security, its friends and allies' security, and the security of the region. So Iran would bogana zi gudai zi darga ናይ ትጽቢት ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኢራን ተዓነሱ ግብቲ ክትወስድ ያብለ እስራኤል ማስ ያ ክትወስዶ ብኸመይ ያ ክትወስዶ ዝብል እውን ነፍሱ ዝኻለ ዓብይ አርእስቲ እዩ so there are so many factors እጂ ንመለስ ናብ ስቴፈን ግርሃም ንሱ ጽቡቕ ገይሩ ክገልጸ ይኽእል እስከ At the exact same time, causing some of the largest single-day losses since COVID, and we all know how that turned out. So even though I'm rushing this out without many edits to try to get you the information as soon as possible, let's talk about exactly what's happening, why the stock market has fallen so much, what this means for you, and then what history tells us is most likely to happen next, since a lot of this is unprecedented. Although before we start, as usual, if you appreciate the makeshift studio like this and me filming really late at night to try to get you this information, all I ask in return is that you hit the like button or subscribe. That would mean the world to me. That's it. So, ممتاز بلاتنا لايك and subscribe مقبار ايتو حدو حفشا ግን እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ለሉ ኩሉ ነቲ ቁጠባ ነቲ ሃገር ዘይኮነ ንዓኺ Thank you so much, and all of this begins here, the Japanese yen unwinding. Look, even though this sounds like a complicated term, it's really easy to understand if we break it down. On the surface, global economies are extremely interconnected. Like what happens in the UK has the potential to impact the United States. China's decisions have a large effect on the demand of US dollars. And when one country is economically stronger than another, money tends to flow out and into something else, which is what's happening here. Even though our money has lost a significant amount of its purchasing power over the last 50 years, it's still the reserve currency in the world, and that means there's consistent demand for something like this. And no, I don't mean a $2 bill. I just keep this on me because it's good luck. Instead, I mean demand for US treasuries. Think of it like this. Every country has their own unique currency, interest rate, and inflation rate, which is constantly measured by what it gets you in US dollars. This means there can be arbitrage opportunities where you borrow in one currency at a low interest rate, put that in another currency at a higher interest rate, and then you profit the difference, which is what's happening with Japan. For more than 30 years, the Japanese yen has been on a downtrend. In fact, their financial system is so bad, with decades of deflation. So انتهيو تي مسير نفسه كف حجر اب عالم زلا ناتا باتيرا ناتا سنترال بانك ناتا اكسشينج ريت ناتا انترست ريت الله كل نجري زلوا عندي اب عالم كريه خلنا جن تتدلى باتيرا زبال دولاريو تي باتيرا ناي كالوت هاجرات دما ጽቡቕ ዲ ሕማቕ ዘሎ ብምንታይ ዝዕቀ ነይሩ ክንደይ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ክገዛልካ ይኽእል ወይ እውን እቲ ክገዝኦ ዝኽእል ናይ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ሲ ንዓበየ ዲ ዝኸይ ዘሎ ብዙሕ ዶላር ዲ ክገዛልካ ዝኽእል ወይስ ውሑድ ዶላር ስለዚ ዋላ እኳ ኩለን ሃገራት ማዕረ ኮይነን ናቶም ቁጠባ ኣለዎ እንተበልና ኣብ ሪያሊቲ ክንሪኦ ከለና ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቁጠባ ብመልክዕ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይዝዕቀ ነይሩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ሃልሲ እንተሎ እቲ ሞርት ኤክስቼንጅ ሬት ናብ ጽቡቕ ደረጃ ይኸይድ እቲ ባጤራ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ዶላር ክገዛልካ ይኽእል እንተ ቁጠባ ከንቆልቁል ከሎ ድማ እቲ ባጤራ ናይቲ ሃገር ናብ ወረቐት ገጹ እናተቐየረ መዓት ወረቐት ኣምፂኻ ውሑድ ዶላር ትገዝኣሉ ትኽእል እዩ ሓደ ካብኡ ናይ ጃፓን ቁጠባ እዩ ጃፓን ኣብ 80ታት ንኣሜሪካ ክትሓልፋ ትኽእል እያ ትበሃል ዝነበረት ሃገር እያ ዓባይ ሃገር ክትከውን እያ ኣብ ቴክኖሎጂ ብኩሉ ይበሃል ነይሩ ዓባይ ሕጂ እውን ግን ኣብ ተስዓይ ወዲኡ እቲ ናይ ጃፓን ንኣሜሪካ ክትሓልፋ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምክንያት ጃፓን ማለት ንእሽተይ ሃገር እዩ ንእሽተይ ደሴታት ተኣኪቡ ዘሎ ሃገር እዩ ክሳዕ ክንዱ ንሓደ ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ንኣሜሪካ ክሓልፎ ይኽእል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ባት በቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ዓበይቲ ትፅቢት ገይሩሎም ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ድብሉ ዘለዉ ቻይና ሲ ከምቲ ናይ ጃፓን ፈቲና ክተርፍ እያ ቻይና ግን ዓበ ሃገር እዩ
ሰፊሕ ሃገር እዩ ማዓት ህዝቢ ዘለዎ እዩ እዚ ንኣሜሪካ ኣርኪቡ ክሓልፎሲ ሞር ፖቴንሻል ዘለዎ እዩ ካልኣይ ድማ ነንበይኖም ሃገራት እዮም እዚኦም ቻይና ኣብ ዘላቶ ደረጃ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ኩሉ ነገር እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ሳብ ቻይና ከምፅጋዕ እዮም ገይሮሞ ኤሮጳ ናብ ቻይና ከምፅጋዕ ዓለም ምሉእ ናብ ቻይና ከምፅጋዕ እዮም ገይሮሞ this different story ከምኡ ድማ ቻይና እቲ ባጤራ ናቶም ክሳብ ዝቐረባ ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ክኸይፀገም ኣይነበሮም ትፍልልይ ኣብዚ ክንሪኦ ጃፓን ግን ኦልሬዲ ካብ ተስዓ ጀሚራ እቲ ባጤራ ናቶም ቁልቁለት ይኸይፀን እዩ everything was not going well ኣብ ልዕሊኡ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ዕዳ ዘለዎ ሃገር ጃፓን እያ ብዓለም ስለዚ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ስለ ዝኽተሉ ልዕሊ ዓቕሞም ልዕሊ ኣሜሪካ ንላዕሊ debt to GDP ወይ ከዓ ዕድኦም ብመንፅር ቁጠባኦም ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ጃፓን እያ ዝለዓለ ዕዳ ብመንፅር ቁጠባ ዘለዋ ስለዚ at some point ጃፓን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ population decline ህዝቢ ናታ ይወልድን እዩ ነይሩ ብሰንኩ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝኸፍአ ናይ ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ዘጋጥማ ዘሎ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ኣረጊት ክፋል ወይ ከዓ ልዕሊ ዕድመ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናታ ድማ እናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ናይ ጃፓን ፕሮብለም ሲ complicated an aging population and weak demand, that interest rates remain near historic lows just to incentivize spending, borrowing, and trade. And they could get away with that because until recently, inflation for them has been non-existent. Now, in most cases, this isn't that big of a deal, and global interest rates tend to balance each other out. But recently, something changed. Because the United States battled with record high inflation from 2022 to 23, they were forced to raise interest rates at the fastest pace ever in history. And all of a sudden, the United States was paying a very competitive interest rate that was completely risk-free. This presented a very unique opportunity where traders could borrow the yen at a low interest rate, put that in US dollars and treasuries at a high interest rate, and then profit the difference. On top of that, historically, the yen has also gone down in value relative to US dollars, which means that by the time you actually have to pay off your loan, it'll require fewer US dollars to be able to pay it back. So you could also make a profit on top of that by paying back less than you borrowed. As an example of this, in really simple terms, imagine you borrowed 1.3 million yen at 0.5% interest, which would get you 10,000 US dollars. You could then take that $10,000 and buy a 12-month treasury that earns 5.5%. If everything stays the exact same, after 12 months, you now have $10,550, which is equivalent to 1,371,000 yen. You pay back the 1.3 million plus interest, and now you have roughly 500 US dollars worth of profit, all while investing in something that's backed by the full faith of the US government. However, like I mentioned earlier, there is one factor that could either be the biggest blessing or curse when it comes to this, and that would be currency exchange. In our previous example, investors got very accustomed to being able to borrow 1.3 million. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ተራ ሰባት ወይ ከዓ ትሬደርስ ታይም ዝገብሩ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጋፕ ወይ ፍልሊ ኣርቢትራጅ ይገብሩ ነቲ ፍልሊ ክኸስብሉ እዮም ዝፍትኑ እዚ ነቲ ፍልሊ ክትከስበሉ ምፍታን ድማ ነተን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ዓብ ሓደጋ እዩ ዝኾነን ኣብነት ጃፓን ነዊሕ እዋን ኢንትረስት ሬት ናቶም ኣብ መሬት እዩ ነይሩ እቲ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ኢንፍሌሽን ስለ ዘይነበራ ነዊሕ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስቲ ነቲ ሰብ ድማ ኢንቨስት ንክገብር ከተባብዕዎ ተኮይኖም ኢንትረስት ሬት ኣብ ዝተሓተ ወላ ኤሮጳውን ኩሎም እውን ኣብ ከባቢ ዜሮ እዮም ነይሮም ሶ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ነቲ ኢንፍሌሽን ዘጋጠማ ንክትብድህ ኢላ ነቲ ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ ምሰደየበቶ ኦል ደ ሳደን ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪሲ ኣትራክቲቭ ይኸውን ኣሎ ብመንፅር ናይ ጃፓን ተደይወሲኹሞ ስለዚ እቶም ትሬደርስ እንታይ ገብሩ ገንዘብ ናይ ጃፓን ወይ እውን ካብ ጃፓን ብዝወሓደ ወለድ ተለቂሖም ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ገዚኦም ካብቲ ናይ ትሬጀሪ 5% ድዩ 4% ድዩ ከከም ናቱ ክኸስቢ ይፍትኑ እንታይ ከይገብሩ ነቲ ፍልሊ ወሲዶም ድማ ነቶም ገንዘብ ናይ ቻይና ድማ ናይ ጃፓን ድማ ክኸፍሎም ይፍትኑ እዚ እንታይ ገብር እጂ ኣብቲ ሃገር ኢምባላንስ ዝፈጥር እቲ ሪሶርስ ድማ ኣብቲ ትክክል ክኾነ ዝግቦ ዘይኮነሲ ሓደ ካብቲ ነዘን ምዕራባውያን ሃገራት ዝዓብየ ሓሲቦን ዘለውን ኣብዚ እውን ዘይገልፅዎ እቲ ፋይናንሻል ወርልድ ዝበሃል ዕዳጋ ማለት እዩ ነቲ ሪል ወርልድ እናቐተሎ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ ኩሉ በልሕ ርእሲ ድዩ ገንዘብ ድዩ ኩሉ ናብ ስታክ ማርኬት ናብ ገለመለ ተደይ ኮይኑ ኣብ ሪል ቢዝነስ ቢልዲንግ ክንዱ ኢንቨስትድ ኣይከውንን ዘሎ ስለዚ እንታይ ገብር ሰብ ኣብ ክንደይ ኣብ ትክክለኛ ቢዝነሳት ኣቑሑት ክሰርሓ ዝኽእላን ገለን ኢንቨስት ዝገብር ኣብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ክንደይ ካብኡ ፋይናንሻል ፕሮዳክትስ ይብሎም ዝተፈላለየ ደሪቫቲቭስ ዶ ገለዶ እናተባሃለ ባዕሎም ዝፈብረኽዎም ፕሮዳክት እዮም ሪል ፕሮዳክትስ ኣይኮኑን ስለዚ እንታይ ገብር ኣብ ናይ ቲዮሪ ዓለም ከም ዝነብር ይኸውን ሰብ ዓቕሙ ገንዘቡ ጸጋታቱ ነቲ ሪል ኢኮኖሚ ድማ ክርስዖ ይኽእል ብሓፈሻ
إزي حدا كابت مهنياتيو أما داتا ناتي ريتو كبكم كفتني هجي نقرب ناس الغيزة لنا. And Charles Payne is here to give it. Welcome to the show, Charles. Welcome. Thank you. What should the little guy do? First, let me tell you what I think is driving this, because I've heard you ask a lot of people. It's not just one thing, obviously, right? I give 65% to Jay Powell and the FOMC. Not just from Friday, but from the very beginning. That first rate hike should have been 75 basis points. Growth, everyone's coming to grips. Earnings won't grow as fast as they thought they would. The economy obviously is slowing a lot faster than anyone thought, at least the experts. The carry trade that Steve talked about, 5%. Geopolitical risk, 5%. And the Harris poll numbers, 5%. Particularly if you look at the hardest hit sector here. Dave Monson mentioned NASDAQ. That's not the hardest hit. Small caps. Look at what's happened to the Russell in the last. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣናሊስት ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ነቲ ዘለዎ ልዑል ደረጃ ናይ ኢንትረስት ሬት ከጉድሎ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከጉድሎ ዘይምኽኣሉ ድማ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ህልኽ ኣብኡ ዝምርኮስ እምበር እቲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስዮ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ገዛ ናይ ምግዛእ ሕልሚ ናይ ኣሜሪካውያን ኮምፕሊትሊ ከም ዝወደቀ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ብ7 ሞርጌጅ ሬት ከፊሉ እሞ ከዓ ምስቲ ዘሎ ምንሃር ናይ ዋጋታት ሰብ ክገዛእ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ዲስኳሊፋይ ኮይኑ ኣሎ እቲ ኢንትረስት ሬት ተዝጎድል ነይሩ እቲ ability to purchase ወይ ዓቕሚ ናይ ምግዛእ ምጎደለ ነይሩ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ገዲፉ ኢንትረስት ሬት ምግዳል ክገብር ኣሎ ባይ ዘ ወይ ክገብር ከም ዘይኮነ ኣትሊስት ክሳብ ወርሒ 9 ክፅበ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እዚ ኦልሬዲ ነቲ ማርኬት ነርቨስ ክገብሮ ከም ዝኽእል እምበር ብዙሓት ተፅቢት ገይሮም ነይሮም ቅልጡፍ ዝኾነ ወላ 25 ቤዝ ፖይንትስ ንታሕቲ ክወርድ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ እቲ ሴንትራል ባንክ ወይ ከዓ ፌደራል ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ በት ቴናት ኢንትረስትድ ነዚ ነገር እዚ ንክገብርዎ ኣትሊስት ሓደ ወርሒ ክፅበዩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እዚ እቲ ዝዓበየ ፋክተር እዩ ንሱ እንተገይሩ ፌደራል ሪዘርቭ ኢንትረስት ሬት ከጉድል ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ሞር ገንዘብ ናብ ዕዳጋ ገንዘብ ንክትልቃሕ ዝቐለለ ክኸውን እዩ እዚ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ናበይ ዝወስዶ ኢለኩም ኣብ ባንኪ ኮነ ዘቕምጦ ናብ ስታክ ማርኬት ክሪፕቶ ናብ ካልእ ናብ ጎልድ ናብ ካልኦት ሪሶርስስ ኢንቨስት ዝገብሩ ናብ ሪል ስቴት ስለዚ ንኢንቨስትመንት ከተተባብዕ ተኮይንካ እቲ ኢንትረስት ሬት እቲ ናይ ፌድ ሬት ዝበሃል ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እሱ እንተጎዲሉ ንካልኦት ኩሎም ገንዘብ ተለቂሖም ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ክገብርዎ ይኽእሉ እዚ ድማ ነቲ ማርኬትስ ቡም ከም ዝገብር ዝገብሮ እሱ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብዚ 2024 ካብ 23 ምናልባት ትዝክርዎ ተኮይንኩም 23 ክንጅምር ከለና ኣቢሉ ዝገብሮ ዝነበርኩ ቪድዮታት 2024 ቡም ክገብር ክእል እቲ ስታክ ማርኬት ኩሉ እቲ ማርኬት ቡም ክገብር ክእል ይባል ነይሩ because the assumption was ን23 ኢንትረስት ሬት ናደይበን ተፀኒሑ ኣብ 24 ከጉድሎ ምዃኑ እዩ ትፅቢት ዝግበር ነይሩ but exceptional reasoning exception ዝኾነ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ እሱ ድማ ነቲ ህዝቢ ዋጋ የኽፍለሉ ነቲ ዕዳጋታት ድማ ስቲል እቲ ስታክ ማርኬት ንላዕሊ ምህላው ንብዙሕ ሰብ ዘገርም እዩ ዘሎ ስለምንታይ ስታክ ማርኬት ምዝ ኩሉ ኢንትረስት ሬት ላዕሊ ከሎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንዝብል እዚ ጂኦፖለቲክስ ንሪኦ ዘለና ሓደ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ዝውግበረ ውግብ ምስ ራእየት ሰብ ኣባጤራ እምነት ስለ ዘይብሉ ገንዘቡ ናብ ዝተፈላለየ ትኪ ኣብዚ ኣገዳሲ ድማ እቲ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ናይ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ሓደ ነገር ወይ ኣብ ሓደ ነገር ዘይኮነስ ዳይቨርሲፋይ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ቻነል ናተይ ዳይቨርሲፋይ ማለት ፋሕ ኣብሎ እንቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቢር ኣይትሰክሞ ይብል ቅዱስ መፅሓፍ ኩሉ እንቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቢር ኣይተቐምጦ ይብል ቅዱስ መፅሓፍ ልቦና ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ድዩ መፅሓፍ ምሳሌ ይመስለኒ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ጀንቢር ተጌርካዮ ከም ገለ እንተተዓንቂፍካ ኩሎም ብሓደ ሽዋ ሃይለን ጥራይትካ ትተርፍ ትገብር ኣለካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከተቐምጥ ኣለካ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፋይናንስ ዳይቨርሲፊኬሽን ንብሎ ዳይቨርሲፊኬሽን ማለት ከ ኩሉ ዓይነት ዳይቨርሲፊኬሽን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ብዛዕባኡ ፅንኢለ ክባኩም እዮም መዚያ ንስማዕዮ let's say 72 hours, maybe 4 or 5 days since Harris started going up in the polls, they have crashed. That was a hot trade, right? That was where everyone was saying the transition was going to be from big tech to the Russell 2000, the domestic economy under President Trump. That all has gone away. So look, we've still got a sell-off in progress. Yeah. I'll show you the fear gauge. It's called the VIX. You know what this is all about. The figure, it briefly topped 60 for the first time since March of 2020 as we were getting into the pandemic. Now it's 39.18, I see. That's the VIX right now.
actually waited now too long and simultaneously put pressure on an economy which is itself facing pressure from that unemployment. And then, of course, because we are the preeminent leader in the global economy, you have other countries like Japan, China, and others which are reliant on U.S. consumers and buying manufactured goods in their economy, which then significantly drop as a result. So it's a global slowdown, Crystal. We've got high inflation, and now we're getting higher unemployment, much like the stagflation days of the 1970s. And what we have on our hands is potentially a very real mess. Oh, no doubt about it. And I think it's becoming increasingly clear. The Fed screwed up. There was a lot of premature celebration about a quote unquote soft landing because inflation had come down and employment had still been quite strong. But as we've been saying for quite a while now, these tools that the Fed uses of hiking interest rates are very blunt tools. And it is a real guessing game. And it takes a while before those tools show up and really bite. So the fact that they waited so long to reverse course and begin cutting interest rates is right now at this moment looking like a tremendous mistake because this jobs report that just came out it was an utter disaster in terms of the hike in the unemployment rate, the very low number of jobs that were created. So ti ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ስቲል ወላ እቲ ኢንትረስት ሬት እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ብዙሕ ጌጋ ከም ዝገበረ ብብዙሕ ይንቀፍ እንተኾነ I don't think ጌጋ ገይሮም ዘሎ it's a plan ብዙሕ ሰብ ካብ ሲስተም ኣብ ድኽነት ክእትዎ ፕላን ናቶም እዩ ኢለ ከም ዝኽላነ ካልእ ክሪኦ ክብለ ይክእልኒ ምክንያቱ ተገይሩ ዘይፍለጥ እሞኻ by all accounts ነቲ ኢኮኖሚ ይፅዩ ከሎ ነቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ዘለዎም ዘይብሎም ንሰማይ የደይበሎ ባንክታት ንኣሽቱ ትካላት ባንክራፕት ይገብር ኣሎ ነዊሕ እዋን እዩ ተዘሪቡ እዚ but እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ኩሉ ግዜ ነቲ ኢንትረስት ሬት ኣብ ላዕሊ ክሕዞ ደሊሉ እሱ ከዓ main reason ዝበሃል ምስ ቻይና ውድድር ዘሎ እዩ ስኻት ውድድር እንታይ እዩ ቻይና ብኩሉ ተጥቅዖም ስለ ዘላ ኣብ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ነቲ ኣርቲፊሻል ኢንትረስት ሬት ንላዕሊ እንተገይሮሞ እቲ ትሬጀሪ ናይ ኣሜሪካ ተደላይ ይኸውን ተደላይ ስለ ዝገብሮ እቲ መንግስቲ ከም ድሌቱ ኣንዳር ናይ ውግእ ኩነታት ክገብር ተኮይኑ ለቃሕ ወይ ከዓ ገንዘብ ፕሪንት ትገብር ኣሎ ክንብል ከላ እኮ እንታይ ማለት ፕሪንት ማለት ይልቃሕ እዩ ዘሎ ዴት ይድወስድ ኣሎ ዴት ክልቃሕ ተኮይኑ ከንታይ ሰብ ከኣምኖ ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ረብሓ ክህልዎ ኣሎ ሓደ ሰብሲ ስኡ ኢሉ ዝልቃሕ ተኮይኑ እንታይ ኢልካ ተለቃሕ ገለ ነገር ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ከተለቃሕ ተኮይንካ ንሱኻ እንታይ ምኖም ዘሎ እቲ ፌድ ሬት ላዕሊ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ንኣሜሪካ ከለቃሕ ይደሊ ስለምንታይ እቲ ኢንትረስት ሬት ናቱ 5% ካብ ሓደ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ለቂሕካ 5% ወለድ ክበካ ተኮይኑ ፋይን ንመብዛሕትኦም ኢንቨስተርስ this is a very good return ስለዚ ኣብ ቻይና ዘሎ ዲ ኣብ ካልእ ዘሎ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ they know America is heading for trouble ናብ ፀገም ናብ ሽግር ናብ ዓዘቕቲ ትኸይድ ከም ዘለ ይፈልጡ እዮም but ትኸይድ ኣይትኸይድ እቲ ኢንትረስት ሬት ዝበና ዘሎ የዋፃና እዩ ስለ ዝብሉ ኣብይ ኣትሎ so እዚ እቲ ናቲ ትሬጀሪ ናይ ኣሜሪካ ብድሌታ ፕሪንት እናገበረት ክትከይድ ዝሕግዝ ዘሎ ምክንያት እንድሕር ጎዲሉ ግን ናብ ጎደል እንተኸይዱ ምስ ካልኦት ማዕረት ተኮይኑ ንኣሜሪካ ዘለቅሕ ሰብ ክውሕድ እዩ why because ካልእ ኣማራፂታት ኣለዉ ምስ ካልኦት ማዕረት እንድሕር ኮይኑ ኢንትረስት ሬት ናቶም why should you ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ዘገዝእ ምክንያት ይበልካ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ዘይምግዛእ ማለት ድማ ብዕዳ ዝነብር ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ምንጭ ናይ እቶት ኢኻ ትኽልክሎ ዘለኻ ልክዕ ከምዚ ድራግ ኣዲክት እዩ እቲ ዕዳ ማለት ኣዲክሽን እንድዩ ከምዚ ናይ ድራግ ኣዲክት እንታይ ይገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ዝስሕቦ ሽጋራ ዲ ካልእ ክረኽቦ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ዋጋ ኩሉ ነገር ክገብር ንዑ ንክረክብ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ባህሪ ናይ ድራግ ኣዲክት እዩ ዘለዋ እዩ ዝበሃል ኩሉ ትገብሮ ዘላ ነቲ ዕዳ ነቲ ገንዘብ ንክትልቃሕ ካብቲ ማርኬት ወሲዳ ናብ ውግድ ናብ ገለ ክተጥፎ ትማል ቪድዮ ገይረ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣትዩ ንብል ነርና ከምዚ ድመፅእ ስለዚ እታ ካይዳ ናቶም ሓደገኛ እዩ ዘሎ ነቲ ሓደገኛ መንገዲ ናቶም ከሳልጦም ክሕግዞም ዝኽእል መንገዲ ዘበለ ድማ ይኽተሉ ሶ ባክ ቱ ኣስ ንዓና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ክትቅይር እያ ይትቕይርን ካልእ ኣርስቲ ኣብ ዓለም እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲልኩም ነገራት እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ይኮነን ንስኻ ብኸመይ ክትመክቶም ትኽእል it's not what happens to you it's how you respond to what happened to you ይብሉ ናባኻ ዘጋጥም ኣብ ዓለም ዘጋጥም ነገር ክትቋፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ራሽያ ምስ ዩክሬን ትዋጋ ለኣሜሪካ እስራኤል ምስ ኢራን ክትዋጋ ትኽእል ነዚ ክንቋፀሮ ይንኽእልና ንሕና what do we do ንሕና ናብና ኣክሽን በቲ ንሕና ንቋፀሮ ነገር ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ናምበር 1 ምሳይ ዝተማሃርኩም ስታክ ማርኬት ድዩ ክሪፕቶ ድዩ whatever ተማሃርኩም stay there ኣብቲ ዘለኹሞ ደው በሉ ብፍጹም መንገዲ ይትቐይሩ ኣንፈት ኣይትቐይሩ ሓሳብ ኣይትቐይሩ stay on course ከምታ ዝተማሃርኩም ኣብታ ፕሮግራም ናተይ ሎንግ ተርም ኢንቨስተርስ ኢና ንሕና ትሬደርስ ኣይኮንን ሎንግ ተርም ኢንቨስተርስ ሎንግ ተርም ኢንቨስተር ድማ እንታይ እዩ እቲ ማርኬት ኩሉ ግዜ ድሕሪት ተመሊስኩም ረእይዎ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ዙም ግበሩ ዙም ኣውት ግበሩ ክሪፕቶ ንኣብነት ትማሊ ካብ ለተይ ካብ 65 ዝነበረ ናብ 52 ናብ 55 ሽሕ ወሪዳ ነይራ ራይት ናው
كريا خلوه let me check what is the price right now 55 قالنا الله كاب سوسان 55 زنبر بعسرتش probably كاب بورتفوليو ناتي أبز حلفه وان ترايسي let's say كبابي 40-50,000 دروب كير له قدي له تبالي ناتو بربعاش 15 لليون أبتفل على بورتفوليو ناتي كالكوليت غيره إذن كم حدا ينفسر كتري هلا دسم بداكاي انتاي جن كرداكا خلالو كل جزء سلامتايكم يقات مالو تسعيس كذا لها أسد تحس كذا لها كامباني سلزة حمقة نسجود لسلزلو نسحمق سلزلو no زي تريزن تعيس كذا لها كامباني حماق كوينو بديهم لهم بسنكو كسارة قات ما كادلو شيء كحتلت خلالك but after market زقات أما تسقم يلا تزي بيتكوين still high in demand by the way حدش ريبورت توصله الدروب مسورده كلهم تم بيج جاينتس البلاك روك ديم كالوت نتن كوينس كاريون كم زقنا يوزن الجرزل نوحي وان كم قبر ثانيه مالو معناته درو اب دحرك امي شدش شوعات ورحديهم ولا مش ما تورحي ابتعدا قامتهم على مليون كوينس حيزهم ما خمسه لو يوزن الجرزل على مليون كابتن اسران هذا مليون ين بيتكوين كونا زغلا زبلا حجي ما يبعثرش من مليون ين كله زغلا كان قالوا بحجي ان كفريا بحجي انتي ماينت كونا كاباتن حدا مليون زخون زوم حجي ETFs حزوم زلو غزيهم مالو زي يقصلو دمالو كباب 7% نايت بيتكوين سي اينقساقسني لهم مغنياتو توم زغزو اشطوانم يبدل ايقدر اشطوان 7% ስለዚህ ኣብተን 30% ይዝኹል ውግእ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ሶ እንታይ ክገብር ኣለኩም ድሕሪ ገዚኹም ስታክ ማርኬት የስ ጎዲሉ ኣሎ ግን መጀመሪ እዩ ዝጎድል ኣሎ ብፍላይ ናይ ስቶክ ማርኬት ነዊሕ ስለ ዝገበርኩም ሳይተማርኩም መጀመሪ ይኮነ ዝጎድል ዘሎ ኣብ ኮቪድ ወዲሉ ቀልጢፍ ደይቡ መሊሱ ጎዲሉ ደይቡ መሊሱ ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ጎዲሉ ትጎድል ከሎ ግን ካብቲ ናይ ቀደም ጉድል ብዝበለ እዩ ስለዚ ኣብ ሎንግ ተርም ፖርትፎሊዮ ናትኩም ረይዎ ስቲል ዘለናዮ ግዜ ድማ ኢዝ ኤክሰፕሽናል ብናይ ስቶክ ማርኬት ክትዛረብ ከለኻ ከቢድ ክትገልጾ ንስል ምክንያቱ ኣብ ናይ ቀደም 2000 ነይሩ ካብ 2000 ክራይሲስ ነይሩ እቲ ዶት ኮም ክራይሲስ ይባል ደን ናብ 2007 ካልኣይ ክራይሲስ ኣጋጢሙ 2008 ማለት እዩ 2009 ድሕሪኡ ክሳብ ኮቪድ ቡል ራን ጥራይ ነይሩ ንላዕሊ ጥራይ ዲብ ነይሩ ምናልባት ወለቕ ዘለቕ ብል ነይሩ ይዲብ ነይሩ ደን ኮቪድ ከ ኣብ ኮቪድ ይመጽ እቲ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ግን ዓለምና ኮምፕሊትሊ ተቀይራ ምክንያቱ ናይ ዩክሬን ውግእ መጽዩ ናይ ኮቪድ ንባዕሉ ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ጂኦፖለቲክስ ቻይና ሓይላ መፅያ ገለመለ ኣሜሪካ ከም ቀደማ ሓያል ኣይኮነት ትኾን ዘላ ስለዚ እዚ ኩሉ ነቲ ዓለምና ነቲ ስቶክ ማርኬት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፀልዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እትይኹም ስተዮን ኮርስ ኣብቲ ዘለኹም ጠጠው በሉ ኣይትሰናበዱ ኣይትረዓዱ እንተኽኢልኩም ግን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢንቨስት ግበሩ ከምዚ ክጎድል ከሎ ዝበለፀ ዕድል እዩ 100 ቅርሺ ድዩ 50 ቅርሺ ድዩ 200 ድዩ ከከም ዓቕምኹም ኢንቨስት ግበሩ የስ ቀይሕ ከሎ እናጎደለ ከሎ ፅቡቅ ኣይስማዕካኒ ኖ ዱ ዳት ምክንያቱ 25,000 ከሎ ኣብ 25,000 ካላ ቢትኮይን ክበረኩም ከለኹም እንታይ ኢለ ኢንቨስት ግበር ኢለኩም ሓደ መዓልቲ ገለጋጢም ናብ 21,000 ድብ ኢላ ሰብ ኩሉ ሰንቢድ ኣብቲ መጀመርያ ስለ ዝነበረ ዓቕሉ ግበር ኢልና ካብ 21,000 ሎሚ ብዛዕባ 55,000 ኣብ ውሽጢ ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓመት ካብ 21,000 ናብ ክንደይ ደይብሎ ንብል ኣለና ናብ 55,000 ናብ 67,000 ናብ 70,000 ደይብሉ ዝነበረ ግዜ ነይሩ ስለዚ ዓቕሊ እንተጌርካ መረዳእታ ተጌርካ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፋይን ወድሉ خل بحجي تربلنس ويلا ولا زلق ما تسغل ستيون كورس انا زمهركم ننوح زتامته ስለዝኾነ አቅል ጌርኩም ግበሩ ቶም ደይ ገበርኩም ድማ ጽቡቅ ዕድል አጋጢምኩም ኣሎ ሃንደበታዊ ክራሽ አጋጢም ኣሎ ተማሂርኩም ናብ ኢንቨስትመንት አትይኹም ብንሽተይ ገንዘብ ተበገሱ ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ጌርኩም ዘለኹም ነቲ ባንኪ ነቶም ሃገራት ይዘገልግል ዘሎ ንዓኹም ከዓብየልኩምን ክጠቕመኩም ተደሊኹም ተጠቀሙሉ ክብለኩም ይደሊ ዜንንተን ምኽሪ ከም ወትሩ ክበዝ ደሊ ኣይትሰናበዱ عبيت ميجر ايفنتس كقاطم كله فيديو غير خمس غير مرداتا كمكم كفتني تنيشتي ولا زلق تخوينو ግን سو اغنور كم قبر لنا ماركت سروح يقدفن ስለዝኾነ كل ግዜ ስፔኩሌሽን ስለዘሎ ተዳጋ ገሊዮም ከገዚዮም ገሊዮም ሾርት ከገብሪዮም ገሊዮም ሎንግ ከገብሪዮም ነቲ ኣብ ገግዚኡ ድማ ሊኩዊዴት ከገብርዎ ክሸጥዎ ስለዘለዎም ወላ ዘለቕ ኣለዩ ነዚ ኣብ ግምት ኖይዝ ይብልዎ እዚ ኣብ ኢንቨስትመንት ኖይዝ ወይካ ጫውጫው ይብልዎ ነቲ ጫውጫው ሸለልካ ክትከላለካ أنا بإنفستمنت عالم كيف كلها أنا hope بذا فيديوز جبركوا قلم ردات هيبكم كهون لايك جبروا شير جبروا سبسكرايب جبروا للكل دما حتى أروح نتقنت كومنت ناتكم كده في نابلكو نلو مع رسالة زخودة نزي على بواسم أبهيوتنا صورة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يو حد يفزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خقلقل
أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلك اتزبلت أيو وصر غلطه دعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعاخا خطأ مركز خل نصبح من قد عودت هنا كازغل كلتات نختا معبل مسحات من باديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش مقباردو جزيها تتعملو أتاسال سيتدما لو من عاخا صباح دما ندك خاك خون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حجز الناس غل استفل عليه كورسات لنا آتيكم ريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتعملكم يخل